أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. سجنتا خليل الجلا خيستي وانتوت بنو إسرائيل بل ليسنيتي ونعم ربي لساني قد إيتي وانا الدد أكتم ماتيتي بريس بيكتوت سامي ورث الأيسان كيسا بيخارج مخار كفيتين كتاب بريس كتاب نقر ربي برابو إجي أمة ثاني سوداتوري اندها سوي فيجتشارا أكتم ماتيت ربين أرعان تناتي آية كانتيستي آية سديت تمفاد كيستي جتشماتيس جري يهودا آية بنو إسرائيل كيسا جتش يهودا جتنو تيمو ديما وقالوا نجان جري يهودتا لن تمسنا النار جتون بدن تيتنتي إلا أياما معدودة قيوت ملكاهم توتات ملي جتشارا وهنكم تلاغرسي قبال لكاهم توكا قيوت منكسم ملي إبدي جانم نتنن تيتو ور جنتات جاني جنتي في خايا نما نعم أما قيون لكاهم توتات سنهنجم تكا كنما أكا يادتاني رتون داودن ديا addunyaan tuni bara kuma torba bara kuma tokkoofis guyyaa tokko qixaaxamna bara kuma tokkoofis guyyaa tokko qixaaxamna saniifuu nuti immoo torbaan tokko guyyuma torba idda jahannam keessa teenya malee achi booda gara jannataa nuti deemneeti ummanni nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam nurraa ibidda keessatti hafaa jedhan jahannam isaan yookiin hoo illaa ayyaama maaduudatanii kun guyyoota lakkaa'amtuu taate malee jechuun hanga warri keenya manguddoonni keenya dur gartee dibicha gabbaran kan malee bultii 40 san jechaara bultii 40 gaafni suni bultuma 40 san ibidda jahannam keessa teenya malee achi booda nuti warra jahannamiiniti warra jannataati jaan jechaara qul jedheen ati yaa ergamaa kiyya attakhaztum jechuun sinu godhattanii ji'eeni indallahi jechuun rabbi biratti godhattanii ji'eeni ahdan jechuun aadii rabbi biraa qabdammoo maalirra dhaabbatanii waan kana jettayya rabbi tiito jannataan isin naqa isin guyyuma torba yookiin guyyoota malakkaawamtuu taate takka malee ibidda jahannam keessan teessan isiniin jeemu maalirra dhaabbatanii waan kana jettan ji'ii gaafadhu aywa qul ja'i attakhaztum jechuun sin godhattanii indallahi rabbi biratti ahdan aadii rabbi biratti godhattanii rabbi biraa qabdammoo falan yuklifallahu rabbiin hin diigu ahdahu jechuun aadii isaata seenesa rabbiin hin hambisu jechaadha yommuu rabbiin beellama akkasii yookiin aadii akkasii isinii seene waan je'e rabbiin ibboo dandeebu waan sannuma godha akkasimoo akkami maalirra dhaabbatanii jettan jechaadha am taquuluuna jechuun mooni jettan sa'isin ala allahi rabbi irratti ni jettanii maa laa ta'lamuun waanuma hin beekne kanuma rabbi irra keessanii jettammoo maalumarra dhaabbatanii dubbii kana jettamme amma lamaan kana keessaa dubbiin tam ta'uu deemti maala ta'lamuun masal jechaadha kan marraabodaa kana mooman beeyne kanumatti lafumaa fudhatanii rabbuma raqaayuu jiran malee dhugaa jirtuu miti tuni jechaadha balaa jechuun hunu rabbiin nurra deebise balaa jechuun leeysal amru kamaa za'amtum jechaadha lakkii kasii miti man kasaba jechuun namni hojjete balaa jechuun leeysal amru kamaa za'amtum dubbiin akka isin yaaddanii jettan sanii miti man kasaba jechuun namni hojjete sayyatanamtu namni hojjete jechaadha وأحاطت به خليسا مرسته خطيئته دليلسا خليسا مرسته جچارا نمني دليلسا مرسته ني جيرينيا غوتو معصيه دامسته فاولئك كيسان كثيث اصحاب النار ورين بالذات هم فيها خالدون ان بالدخيت فيفودا إنما وركثيت ملئ ورجانم كيسا يرو غبابدو قفتا يكبود جنة سينو سنيمي تيچارا والذين آمنوا فالله كنام ورين أمنني وعملوا الصالحات تلتو وجتا أولئك إسان سنصاب الجنة ورين جنتات هم فيها خالدون إسان جنة كيسر شافودا يو جرى جدي خنا كيسا قبوتا ساتا نسيني سور جنتا ساتا جيشارا
yommuu garee olitti dubbatamte san man kataba sayyata wa hatat bi khati'atu kayta gallaan akkasuma taatan jechuudha ammallee rabbiin ammoo la dubbii dabaateeti fitti mujira lachuutu jechuudha yoonii fi amantanii toltu hojjettan isinis wanni jannata irraa isin dhoorkuun jiru warruma jannataa san taatanii wa idha khadna amma fiisi rabbiin itti deebi'ee waa umatanii wa idha khadna jechuun wadhkur jechuun dubbadhu atiyaa ergamaa kiyya idha khadna jechuun yeroo qabne san miitaa banii israa'iila ahadii banii israa'il yeroo raafuune san jechuudha ilma yaaqub irraa yeroo ahadii fudhannee isaan ahadii naqanne sammee himi jechaadha la ta'buduuna jechuun isin hin gabbarinaa jennee هذه الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى جيتشارا أما لفظي أوغاني بلالي لما لجيتش أترجل كان سنتنسين كن همني لا تعبدونا كن إسن هنجبر تنيبر جيتشو تاسلا مزايرا كان قرومو وانتر رافد أمتانيمتي لا تعبدو جيتشو ما ترافد أمتشارا هنجبرين هاجي ربين جل مريت مرار أولكو جريتشورا لا تعبدونا جيتشو هنجبرين خبرية لفظا إنشائية معنى جيتشارا لفظي وقال اللي هممته ايوه قرومو هي كنيسة واني كيسا جرو اوركا كيسا جريتشورا لا تعبدونا ننقبرنا إلا الله توكيش ثمالين قبرنا وانتبرا وبالوالدين يشونا دابا كيسا نتي سجد إحسانا تلتو وجد يروجن عدير راكم نسان جيتشورا وأحسنوا بالوالدين إحسانا جيتشارا إيسانا ننسل جروكن مفعول مطلق لفعل محذوف جوازا تقديره وأحسنوا بالوالدين جترا تلتو وجد بالوالدين يجون هذا أبا خيسان تلتو وجد إحسانا تلتو وجد أباثا نتموجد يجورا وذي القربى يجون فيها خيسان التيس نموتا قرسي إسني وجين فرما قبوتي تلتو وجد نما قرسي سبب قثما خيسان إسني تآنو جترا واليتاما يجون يجولو تأبان قبنتي تلتو وجد والمساكين akkasuma harka qalleeyyitti toltu hojjedha waquluu ja'a linnaasi namaanis ja'a husnan jechuun jechuma bareedaa ja'a jechaadha qawlan hasanan jechuma jecha bareedaa ja'a jechuma jecha nama harku tokko kan nama dallansiisu kan walitti lolchiisu namaan hin ji'ina jechuudha waqiimus salaata akkasuma salaata sirreessaa hojjedha wa'aatuz zakaata jechuun zakaadhaaf kennadhaa qabeenya keessanirraa jennee yeroo ammaa isaan ajajne san ثم توليتم جتون أكل سنين جنان إسن غرقلتن يرم خنا وريم بنو إسرائيل مدبة الجراميري وإذا أخذنا يتون واذكروا جنة جارة مجرو الزرفي توليكم واذكروا يا جدة قافا هذه إلمان إسرائيل الرا إلمان ياقوب الرا هذه أبنى فرن سنجتشارا ثم توليتم إسانو ما توقرتي صلاة نسياتو جيو ربين ثم توليتم جتون إرقسي غرقلتن abbootiin keessan akkasitti garagalan illaa qaliilan minkum jechuun nama waa xiqqoo yookiin muraasa isinirraa ta'e malee jechaadha illaa qaliilan jechuun muraasa minkum jechuun isinirraa ta'e malee irra hedduun namaa garagaltayya wa antum mu'riduun isin aadumattuu garagaloodha wanta jettan takka waan isin dhaamame takka hojiiran hojjetanii garagaloodha jedhee rabbiin isaan arrabse malaadhuma irratti وإذا أخذنا يجو يرو قبل سنما فيس يا ددا يجو واذكروا جتو مما فيس يا ددا ميا علما يعقوب إذا أخذنا يجو غاف قبل ميثاقكم جتون أحاديث يسن يسن قبل أحاديث نقل سن جتورا لا تسفكون جتون قد نكنا جنة جتورا كنيسا تنيسا مس هملقني خبرية لفظا إنشائية معنى جتورا لا تسفكوا جتو مواني ديموف ملي إسن قد نكتني بر نبيتني ونما بدي سينو متي جتورا أما لا ونكون ريسبكشني الربين في دبته يجو إسانو ماو ريسبكتي خنيتي في لا تسفكون ظاهرة خنيتورا غرو كيسان مو لا تسفكون جتون قد نكنا يجو دماءكم جتون إيغا كيسا والقد نكنا يجورا ولا تخرجونا من باسنا ما سيتي تنيس خبرية لفظا إنشائية معنى هم نيكتفما ظاهرة وقال اللهم امساقروا كيسي سيلا أورقاد يجورا ولا تخرجون جتون ولا تخرجون باسنا أنفسكم جتون أبوليين كيسان أنفسكم يكون أما إخوانكم جتما أبوليين كيسان باسنا من دياركم بيوتا كيسان الرام باسنا يجورا أي ونما قريت الرابودان سيستاني بيا بلفن جتني نما في الرأياتنا يجو أبوليين وكيساني ثم أقررتم يا إرقسي
dhaamsa kana nuti isin dhaamnaan aqrartum jechuun ni fudhattan hin dinne jechuudha haaya jettaniiti adii nuti isin naqne san akkasitti fudhattan jechuudha wa antum tashhaduuna jechuun isinuu ragaa baatan waan kanamma akka wanni kun jiru akka adiin nuti abboota keessan irraa qabne sun lafa jiru wa antum tashhaduuna isinuu raguma baatan waan kana wa antum tashhaduuna yookiin isin amma uli jirtan kun lafarra jechuudha akkas jedhee rabbiini thumma antum jechuun ergasi ammoo isin haa'ulaa'i jechuun yaa jarana jedhee rabbiin wa ilmaan isaanii san dubbatu jira haa'ulaa'i jechuun yaa jarana isiniin baana warra Madiinaa keessa jirtan jechaadha taqtuluuna jechuun ni ajjeessan anfusakum obboleeyyan keessan ni ajjeessan jechaadha obboleeyyan keessan walaa tukhrijuuna anfusakum min diyaarikum jedhee rabbiin isaanii dhaamee ture laa tasfikuuna dima'akum dhiiga keessan gadi naqinaa jedhee itti dhaamee ture rabbiin irraa dhoorgee ture waan san irraa dhiiga naquurwa thumma antum jechuun ergate isin yaa ilmaan yaaqub yaa banii israa'iil haa'ulaa'i jechuun yaa jarana taqtuluuna ni ajjeessan anfusakum obboleeyyan keessan وتخرجون أني بافتن أماسس فريقا منكم غري إسن الراتين بافتني من ديارهم جتشون بيوت مساني را بافتن جتشورا بيومت ألو تساني تنسان كيسا دالا تنساني را بافتن تظاهرون جتشو وليزبر نما إسان انديك غري كف قدوتو للعام مجرد ورى إسان انديك غري سن وما أدد در خانيكم بجر أوفو تران تظاهرون جتشو وليزبر غارتن عليهم جتشو لسان سني رتي وليزبر غارتن جتشارا ajjeechaa fi akkasumaasis biyyarraa ari'uu fi san irratti waliif gargaartan bil ismi jechuun dilii fi wal udwaani diinummaadhaan jechuudha aduwwummaadhaan irra walii gargaartanii akkasitti ummata kana waan akkasii irratti hojjechuu turtan isin obboleeyyan keessan irratti wa iyyaatuukum jechuun kan yoo isinitti dhufan isaanummaan sun obboleeyyanummaan keessan kan biyyarraa ariitan sun kan immaatis gartee galubbuu isaaniitis ajjeessan sun jechuudha ammalaan nama karaa isaanii san hin deeggarre isaan waan akkasiitti irratti hojjechuu turan laamma isaanummaan sun ammoo yoo ka'anii gara biraatiin wa iyyaatuukum yoo isinitti dhufan usaaraa booji'amtoota ta'anii yoo isinitti dhufan jechuudha amma banuu Israa'el keessaa namummaan isin jibbitan tokko yoo niifi booji'amee aduwwiin teessan nama san boojitee fuute tufaaduuhum isaan sanni baaftan jechuudha ni furtan qabeenya keessanichi baaftaniiti fidaa gootan amma tunis kitaaba isaanii keessa jirti laamma jalqabumaa waggaa gartee ajajatti kan jiru san yeroo addii naqu laa tasfikuuna dimaa'akum dhiiga keessa wal gadi naqina walaa tukhrijuuna anfusakum obboleeyyan keessaniif hin baatina min diyaarikum biyya keessanirraa jidduu sanatti maal jeen ammaa feesi yoo isaan booji'amoo ta'anii harka aduwwiidhaa qabu'an ta'an qabeenya keessan kenna isaanuma sanuu aduwwii harkaa baasaa jechuu jira laamma amma dhaamsa sadeen kana keessa kamitti hojjetan isaan isa sadaffaa kana qofatti hojjetaniiti lammaffa isa lamaan dura darbisan ammoo faallaa isaa deeman jechaadha wa iyyaatuukum jechuun kan yoo isinit dhufan isaanummaan sun usaaraa jechuun booji'amtoota ta'uudhaan yoo isinit dhufan tufaaduuhum jechuun isaan baaftan qabeenya keessaniin fidaa gootanii wanna baaftanii waan adda addaatiin isaan kan furtanii ammoo miidhaa lamaan san irratti hojjetan laamma garii isaanii ajjeesuu fi garii biyyarraa ari'uu fi kana gootan jechaadha wahuwa jechuun oduma muharramun alaykum huwaan kun damiira sha'aniiti ammaaf bakka si deebuun qabu jechaadha garuu inni immoo eenyu baana ikraajuhumii san baana wahuwa jechuun odootuma muharramun alaykum jechuun isin irratti haraan godhamee jiru إخراجهم جتون إسان بجرا باسون سنين أدوما إسان ذات حرام قد أمي جروتي إسا ساني توجتشو ديفتنين موجد سرا بجرا باسون بافتني يو إسان بوجيمتو تان قبين خيزان بافتني إسان لبو ساني فرطن جتشارا مالي وكان وجدتني الأبر إذا خطابة توجتو تاتي بوتمتي سنوجدتني جتشوف دي ملاكم ربينو أما سنفود عامس ربين إسانت دامي عامس سجدت دامي جتشارا adii sadirraa qabe sadeen sun ammalaa dhiiga namaa akka gadi naqne obboleeyyan keessanis ammaas biyyuma teessanirraa kafirraa yaafne akkasammaasi isin keessaa namni tokko yoo neeti aduwwiidhaan booji'ame qabeenya baaftanii kabaaftan jechuu nama kan furtan sadeen kanaa itti dhaamame sadeen san keessaa lamaan duraa san itti hojjechuu dhiisanii faallaa isaa deeman garuu isa sadaffaa kanammoo ni hojjetan amma dhufaniila wa iyyaatuukum jechuun kan yoo isinit dhufan
usaaraa jechuun booji'amtootanii tufaaduuhum jechuun isaan baaftan wahuwa oduma muharramun alaykum isin irratti haram godhamee jiru ikhraajuhum jechuun isaan biyyarraa baasuun suniiti oduma isin irratti haram godhamee jiru baasuu san hojjechaati furuu san ammoo akka kitaabni keessan jedhe sanitti itti hojjettan jechaadha afatu'minuuna rabbiin gaafate uummalolaaf afatu'minuuna jechuun afisa amantaniiti dhugoomsitaniiti bibaadil kitaabi jechuun garii ahkaamotaa murtiilee kitaaba keessan jirtu san kitaab jechuun ammoo ni baanu maali ahkaamota murtiilee keessa jirtu san bibaadil kitaab jechuun garii ahkaamotaatitti amantaniiti watakfuruuna bibaadin gariitti kafartanii jechuudha maa guutumatti ittiin hojjanne famaa jazaa'u man yafaalu dhaalika galanii nama akka san hojjetuun taane namni kitaaba kanarraa paartii takkatti hojjetee paartii isaa lafa dhiise ahkaama garii hojjetee garii immoo oduma hojjechuu danda'uu ka dhiise hin taane minkum jechuun isinirraa galanii nama waan san hojjetee hin taane jechuudha illaa khizyun jechuun salphachuu malee fil hayaati duniyaa jireenya addunyaa keessatti salphachuu malee jechuu rabbiin aduwii biraarra kaa'e wayoomal qiyaamati guyyaa qiyaamaa immoo yuradduunaan deeffaman ilaa ashaddil azaabi jechuun gara adaba cimaa kaniitti deeffaman jechuu warri akkasiin mala saniifuu quraana yootti amanne manuti guutumatti itti amanuudha malee bakka garii immoo otoo hojjannaa gariitti hojjannu jennee dura dhaabbachuu hin qabne jechaadha yoo hojjetuu dadhabannillee kun hanqina keenya naam akka banu Israa'el san ta'uun hin barbaachisu jechuudha ahkaama yootti hojjechuu dandeesse guutumatti itti hojjechuudha laamma akkasii miti saniifummoo wanta silaa rabbiin irraa dhoorge takka odoo irraa dhoorgamuu dandeessuudha ixeetti seenuun sirrii miti jechuudha amma gariitti hojjetanii garii lafa dhiisanii mormuun dura dhaabbachuun kun kufrii keessa nama buusa wama Allahu bighafilin rabbii waa dagataa miti amma ta'maluun waan isin hojjettan sanirraa dagataa miti yaa ilmaa Yaaquub jemma rabbiin ulaa'ika alladhiina ishtaraw alhayaata addunyaa jarri kas hojjetu kunije alladhiina ishtaraw alhayaata addunyaa jechuun warreen jireenya addunyaa kana filatani bilaakhirati jechuun bakka aakhiraa jireenya addunyaa filatan jechaadha ba'asiin badaliyya jenne ulaa'ika jarri sun alladhiina ishtaraw alhayaata addunyaa warra jireenya addunyaa kana qabataniya bilaakhirati jechuun bakka aakhiraa firaatti darbaniituma jireenya addunyaa kana filatanii فلا يخفف عنهم العذاب أدبني ثان الران سلطفموا ولا هم ينصرون أي وإسان سنما سيسي هم برمة من جسودا ولا هم ينصرون هم ديگر من گرد بيتي ديگر سن أركة جسودا عذاب درا وانتي إسان بعض توقن جيرو رب الرا خيطاني قرم ويجسودا ولقد آتينا موسى الكتاب أما ربنا مو نعما قد همتيتي وانتم ما سيس أمني نعمة ربين قد إسان الرسيطان إسان ربي قال تنفتو إسان مودين ما فيه ولقد آتينا والله أقمتني سنينه موسى دعوني سنين الكتاب يجون كتاب توراة جل مسنة سنينه فيه وقفينا يجوني لوردو فيفنه من بعده إتبود بالرسول يجون إرقم توتا نبي الله موسى اتعان سنة في النججرة تقوم لأما نبي الله موسى الكتاب يجون توراة سنينه فيه وقفينا جتوني إكفانة لما فيه من بعدي إيجاساتي بالرسول إرقمتوته هدو جتار بنو إسرائيل كيسما وآتينا نسننه خنيس بنو إسرائيل الرأي عيسى ابن مريم يجون عيسى ابن مريم يسننه البينات يجون ملتوله هدو خننه في جتارا البينات يجون معجزالي أدى جتولا أما راجيوان غرغرا خننه في جتارا نبي الله عيسى معجزة هدو ربي كنه في قبم وأيدناه جدو نبي الله عيسى سنقد جبيتنه بروح القدس جبريل قل قلو تيغني جدو أما جبريل تيتو إسماه ديگرو توري ربي غرغاري جئيني وانتا إني غرسيغا بربايتك إسا وجدو خيست إسا تيتو ديگرو توري چارا وأيدناه جئ ربينو إسا قدني جبيتنه إيسا سني بروح القدس يجون جبريل يقول كله تيسانين يخير والقدس كن اسم الله الأعظم مقارب بيقودا خاني نبي الله إيسا نقا وانتا كوجتشو بباد يروسان جئ ربي وانسان تاسسو في جئ قرين ساني رمور والقدس جبريل مجنو فسر بريدادا أفكلما جاءكم جئ مربين إسدبت بنو إسرائيل استقا إلا يو إرقمتوتا دنوتو إسن كيسا إرقميتو رئيسي يا إلما يعقوب
أفكلما جاءكم جتون أفيرو إثنتو في هندجي أفكلما أفيرما جاءكم جتون إثنتو في هند رسول إرجمان بما لا تهوى أنفسكم واللبون تيسنين جالا من جتشارا يرو إرجمان واللبون تيسنين جالا من إثنتو في هند استكبرتم جتون افتولتنيتي يوكينو استكبرتم جتون بونتنيتي ففريقا كذبتم غري ثانيا هجر سيفتني وفريقا تقتلون جتون غري ثان أمو أجيفتني جتورا فإن متيسن قوتكم أفجيشة فإن متيسن إرقمان سندفه تقود أفجيشة إلاما ففريقا كذبتم إرقمتوترنا مرن غري إرقمتوتر غري صبسيفتني وفريقا تقتلون مؤمن توتر رامافيس غري أجيفتني جتورا نبيوت مرة ورا أجيسن قبنا ملا نبي الله يحيى زكريا جل قبا أجيسني تراني أكتم يحيى أجيسني تران جتشارا إنما نبيوت هدو في تنيجان كنما ميتي تخنا ملي باي جيرا نموت ببيكم سكبا نموت اجتما ورا غاري وجتو بيتي نما ترباتن فاجيسن ينجم سنجدي تنام بيك مودا وانا كتي تنوجتن سنيب ربي لسان كومتو أفا كلما جاءكم جي أفي يرم إذن الدفه هند رسول إرجمان بما لا تهوى أنفسكم واللبون تيسنين جالا من جيشورا أما جري ورم جالا لبو بربادو ورم فإنا في قوتك بربادو الدنيا تنقبت تيشورا استكبرتم جيشون بونتنيتي حقا إذن الدفهان فرشتو جدا جيشو برما تنرى بونتنيتي أيوة ففريقا كذبتمين غري صبسيفتني وفريقا تقتلون مرن غري أجيفتني جيشارا بدين تيسال فقوته وقالوا نجانا ميسان كوني يرو نبي محمد كان عليه الصلاة والسلام جيشارا نبي محمد نجان قلوبنا جيشون قلبين تينيا غلف جيشوني حقوقم تودجان جيشورا قلبين تينيا تون حقوقم تيجرتي وانتي أتستهم تفي اتقادين جيشو يوكين هو قلوبنا جيشون قلبين تينيا غلف جيشون غوتمتو نسأتي غوتم نيجر بكتي وانا تيمتنا فؤنن قم جيشارا يرسل عم جدا رمتنيس قرآن كيسانا بكتي أجي فنو إنو من قم جايا بل لعنهم الله قلبين ثاني وان غوتمتو وان قبدوجي برا لعنهم الله جيشون ربي لساني أباري جيشورا ربي في إسان سر رحمة الرافقيته بكفرهم جيشون سبب كفرو ثانيتي بأتي سو بيادة فقليلا ما يؤمنون إكما اللين أمانا نسان سنجيشورا فقليلا ما أنتو نما توقيدا دفته فأكيد لقليلا نسان جيشورا فقليلا ما جيشون إكما اللين يؤمنون جيشوني إنو من أمانا جيشورا فقليلا جيشون إكما اللين ما يؤمنون ما نافي أقول متكاي إكما اللين أمانا جيشون إنو ما هو غرينا مو فقليلا ما يؤمنون هنجي إسانا منوو متكو ما موصولا غدي جچارا ندي مكاتيتي فقليلا ما يؤمنون هنجي إسانا منوو متكو هنغو مسلم توتا فاسو بوفا ملاغ نتي زمنني جرا فراخيتن جرا فاجاني أچوغا دي بيانا مو إيكي كتاب غير نخيس جرتو جرا خانت تيمتني دوغا جرتو سنمتا خانت بابتني امتني كما يدى جئ ربي واي ثانيها كيسن جچارا فقليلا ما يؤمنون يوكينو إسان كيسا ورّي أمن وومتي قوقفا جيشورا سديني نفسر ميجرا فقليلا ما يؤمنون أنتكم اللين أمنا إسان جئ مربين تكاو فقليلا ما يؤمنون هنجي إسان أمنا وومتي قوف إيماني تكان أمو بوان قبو جيشارا غرا بوداني كفروان تيل جيشا يوكي نما شودو جيشا رفاني غنما فا أمن نجاني فآبو دمو لكينو تكفرين ثاني جاني جيبي أنجيشو warri waa beekuu kuno isa jalaa garagalee nutis garagalla jedhee wallaalaan meeqa ta'uu kan itti karaarraa dabaa ture faqaliilan maa yu'minuun isaan keessaa warri amanu wooma xiqqoo jechuudha warri akka Abdallah ibn Salaam kun jira warri akka Abul Ahbar jira warri keessaa amanu jira jechuu tokko walammaa jaa'u ammallee waa'ee quraanaa dubbatu deemagaa iyyee quraana kanaa wajji wal qabsiisee wanta banuu Israa'el hojjette rabbiin nutti himuu deema walammaa jaa'ahum yeroo isaanitti dhufu كتاب جتون كتاب القرآن نكون من عند الله جتون ربي بلا وقات رفو مصدق جتون كتاب الأقوم ساته يكون جتورا مصدق صفة لكتاب إبسمك كتاب نسالي سيجارا أصل اتمال تري كتاب مصدق من عند الله جتوما
kitaabni dhugoomsaa ta'e min indillahi rabbi biraa yeroo isaanitti dhufu maal dhugoomsa kitaabtichi lima ma'ahum jechuu waan isaanii wajji jiru san kan dhugoomsu jemma qur'aanni rabbi biraa yeroo isaanitti dhufu musaddiqun jechuun inni dhugoomsaa ta'e sun lima ma'ahum waan isaanii wajji jiru san tawraatii isaanii wajji jiru san wangeela isaanii wajji jiru san kan dhugoomsu kun hoggaatti dhufu wakaanuu min qablu kan duraan turan wakaanuu jechuun kan turani min qablu jechuun dur odoo quraanni kun hin dhufin dura yastaftihuna jechuun kabirmachuu barbaadan wa rabbi ramma birmachuu barbaadan yastaftihuna jechuun kabirmachuu barbaadan ala alladhina kafaru warre kafretan galti birmachuu barbaadu turan ammala allahumma ansurna bin nabiyil mab'uuth akhir az-zaman jechuu turan janam jarri ya rabbi nabiyyicha eeyot umura yeroodha zamana ergamuu taa'usan isa sanuu fidi isa sanin gannu jabeeti inni sun amantii addunyaa kana keessa babal'isuu taa'a jechuu turan amma duraan odoo inni ergamin dura jechaadha falammaa jaahum yeroo isaanitti dhufu ma arafuu wanti isaan duraan beekan sun kitaaba isaanii keessatti kafaruu bihi jechuun zaahiraan garraan kafaruu bihi kafaran namma durumaanuu wanni kas jechuu turaniif ja'insaan suni banu Israa'el keessa ergamuu ta'a jechuu yaadaniiti maanu keessa ta'uu dhabeedha malaayigana araboota keessa ta'e taanaani araboota kana baay'ee tuffatan isaanummaanu warra gartee gasanyiidhaan dhaadatu waan ta'aniif jecha yoo sanyii isaanii malee dhalli namaa ta'a addunyaa gubbaa jiru naumaa utti fakkaatu sadarkumaa isaan biratti hin qabdu ergamaan sun maaliif isaan san keessa ta'a ummata tiifattee umaan beeni jedhanii yaadan arabootamma kaniifuu isaan san keessa maa tahaanu keessaan ta'in haasidummaa jechuudha falammaa jaahum yeroo isaanitti dhufu ma arafuu jechuu wanti duraan beekan sun kitaaba isaanii keessatti wanni beekan sun hoggaatti dhufu zaahiraan kafaruu bee jechuun itti kafran fala'natullahi abaarti rabbi yaa jiraatu alal kaafiriin warreen kafran hundumarrattuu abaarti rabbi yaa jiraatu jechaadha bi'sa majtaruu bihi amma dhuga bakka sanatti wakaanuu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaruu kana qabate jirru suufiyya warri tawassula aywa nama tokkoon tawassula ta'uu ni jira nama jabaa tokkoon tawassula ta'uu ni jira maalirraa fudhattanii jedhanii hoggaa gaafatan isii kana faragaa godhatan kunoo jarri banuu Israa'el sunuu gaafa dura Allahumma ansurna bin nabiyyil mab'uuth akhir az-zamani akkasin jennee hijan isuma sanuu karamalee kammalee akka isaan itti yaadan sanii fi dubbiin Allahumma ansurna jechuun yaa rabbi nuu dirmadhu nuu tumsi bin nabiyyil mab'uuth nabiyyicha ergamaa ta'e sanii nuu tumsi jecha isa nuu fidi jechuudha rabbuma qalatu jira Allah ammoo gaasan akhir az-zamani isa akhir zamana ergamuu taa'u sanii yaa rabbi fidi nuu tumsi jaan malee isa sanii ji'i jeneraamma asibakki tawassulan ghayra mashru'in sun isa sanii bin nabiyyil mab'uuth nabiyyi ergamuu taa'u sanii ji'i akkasin jenne jechuudha amma isaan yokkas ta'e tawassulan ghayra mashru'in jechaadha akka maletti kani wakaanuu min qablu kani tura yastaftihuna kadirmachuu barbaadan rabbi irra jechuudha alladhiina kafaruu warra kafir irratti isa kan nuu fidi waliin kaafirtoota kanaan lollee cabsinaa jechuudha akka isaan gaafataa turan garuu muummanni kara maletti ishee maal godhe nabiyyicha ma'aakhiruz zamaan ergamuu taa'u sanii ji'i akka waan isaan jedhanii takka fakkeessan jarri akkas hin jenne isaanummaanuu oduu gaafatanii kana ni manis jarrummaan sunuu hin ta'u waan akkana kanamma ragaa godhachuun hin ta'u tawassulan ghayra mashruu irratti isa kana ragaa godhachuun hin ta'u jechaadha kana quba qabaachuu qabdan bakka sanatti isin dura dhaabbachuu danda'an bi'isa jechuun waa fokkate je'ima rabbiin mashtaruu bihi jechuun wanti isaan itti geeddaratan sun wanni isaan itti gurguran sun anfusahum jechuun lubbuu isaanii wanni isaan itti gurguran sun waa fokkate jechaadha maal sun dhiiroo ayyakfuruu jee'ilse mashtarooyin sun huwa jechuun wanni sun ayyakfuruu kafruudha huwaatiitu bakka tanaa gatame yookiin hoo jumlaa ayyakfuruu kana seenteeysa kana guutuma fuunee maal goona maa sanirraa badala goona jechuudha bi'isa ayyakfuruu bima anzala Allah kuma waan jedhamee takka goone jechuudha bi'isa mashtaroo bii wanni itti gurguran sun waa fokkate anfusahum jechuun lubbuu isaanii wanni isaan itti gurguran sun ayyakfuruu kafruu sun waa fokkate uma jenna jechuudha bima anzala Allah waan rabbiin buusetti kafruu laa quraana kanatti kafruun sun waa fokkate baghiyan jechuun haasidummaaf jecha jechuudha hayyunazzila Allah rabbiin buusuu
ايوه جبو داف جيتشا بغي جيتشو مالي جبناف جيتشا يجورا بغي جيتشون قودا ددبي جيتشا اينزل الله جيتشو ربين بوسو قودو ددبي داف من فضله جيتشون تولسارا وحي سارا علامه يشاء نما فدرتي بوسو جيتشا من عبادي غبروتا سارا نما فدرتي بوسو سن قودا ددبي جيتشا وربين بوسو كفرون سوا فكته ام ربي اما إسانه مالي في إنسون وحيين سنو قابو فمتو أمس عربو رسارة ما بو فمتي إنما سنو إرجم ما سنو عربو سراماتا أسمالا وني إساني توجي دم إسانو ماو بيسا ما يترو بي وني تغرغران سوا فكتي أنفسهم لبوساني وني تغرغران أيكفروا كفرون إساني وفكتي بما أنزل الله والربين بوست كفرون بغيان جيشون قودا جدا بيجيشا بغيان جبنا بجيشا ينزل الله ربين بوسو جبودا بجيشا من فضله يجون تولسار على ما يشاء ونفت إرت من عبادي قبلو تسار رايا فباءوا إسان سن ديبئة بغضب دلن سودا على غضب دلن سودرانو تجر كرت تجارا دلن سود أما مال قوت إسان مخناو إرت والقبار أن أفتيجورا ظلمانو ربين اتدلني توري إساو مساني سنجل سردي مود أبودا إرغنا مو قرآن رفنان قرآن خنا فتأتشو جدو ثاني تيفيس ربين اتدلني تجارا أما دلن سود مال تات إسكويري تتات ميسان مولا لما الدبلي تتات فباؤوني ديبية بغضب دلن سود ربيسين على غضب جتون دلن سود درانو اتجير كرت تجارا وللكافرين كافر توت ما فوقو تمتو تهادا عذاب مهين عذاب نسهل بكاته تهادا إيغا كانت إسان إفتولني أمانتي تنفرشو جدن إيغا بونني جرتيغا نبي محمد جلال عليه الصلاة والسلام ديمو جدن عذاب إسان سلبسوت إساني قباوي جرات ديسي وإذا قيل لهم جرم ما سيسوان إساني سيدي ربهم مليته فجرا وإذا قيل لهم يرو إساني جام آمنوا أمنا وقا إساني جامه بما أنزل الله وربهم بوسط أمنا وقا إساني جامه قالوا نجاني سانسويا نؤمن يجون نتني أمنا بما أنزل علينا جتشو وانو ربو فمت أمنا جامه سينياو نغايا توراتو نغايا وانجيل سينياو نغايا هم بربامي جانا ملا ويكفرون يجون كفرا بما وراءه وان سمالي جروت تيشارا بما وراءه يجوان سني أتي جروتي نكفرن جوان إسمالي جروتي نكفرن وهو الحق ودوت مونفن أغاته جروجتا إسان أغا بربادة تنجرن جتوور أمتا أغاته دومي تيجتوف تيما سلامو نمت أغاد أنت تاومتانيكو أماني توكو أغا جرتو غار كنفر سمالي جروت أبنان كبو يجارا وهو الحق يجون ما وراءه سنجتما وأن كتاب ثاني مالي جروسون أدومتا يجرو الحق يجون حقا ودوتا يجرو مصدقا دقوم سالتين لما معهم كتابو تيساني وججروسان دقوم سالتين قل جيت يا إرقماكي يميقا في تنقفنا غافت جرفا جملا حليمة تقتلون أن يشوف دي عمر حليمة تقتلون يجون مالي فجيب سري أنبياء الله يجون أنبياء ربي مالي فجيب سمي من قبل يجون در إلا در أدوم مغرسي غافة أبوتي تيساني سن مالي فجيب إن كنتم مؤمنين يوم مؤمن توتا تاتن جيشارا كتابة كيسان سنتو أجيسا جاء إيمانك مو إيمانك سنيتي نبيو تجيسو تيسن أججا إيسن درمانو دغافين ديمتنين مربي الله فيتو مقامة الراسات ليشارا فلما تقتلون مالي فجيسا أنبياء الله نبيو تربي مالي شبطان من قول يجون درين كنتم مؤمنين يوم مؤمن توتا تاتن هو إيمانانيتي إيمانو من قبل كفريتو إسن كيسا قوتي جرا جيشو ربين استيمي إنما نما بيخصون هانا متفلا مولاما ربي وان هجي ثاني ونده تكاكاكت وان بيخوفي وديلا لسينا ما ساعتين قده قاني يتم جرما ويشارا رغم قولين ما آياتوني بفخانا قولين ما ورى قرآن جدو اندرتني دو بفما نما قلت إيمانه همتو ودو إيمانا قبل أن إيمانا قبجي نما إيمانه همتو توقلا قرآن فرجو دي سنندرتني دو بفما ولقد جاءكم جتو والله أقمت إتنت أفه موسى بالبينات جتو معجزات الريتيسون جتشا راجيوان الداداتين إسانيت الأفه السلام معجزات الدوك أبما إنني وانت ربين إساف كن كانت كأوليد آتي تاركا وباجل خايتك باسي إفاته سنيتي خانا هنداج جرا ثم اتخذتمو الإجل ودوما معجزان سنجرتو موئسين دبتني قدتن من بعده جتون إسا بودا يتشورا
inni kitaaba fiduudhaaf deemnaan isa booda isin ammoo dibicha gabbaramaa godhattanii gabbartayyaa wa antum zaalimuuna jechuun haala lubbuu teessan miidhoo taataniin jechuudha isin zaalimtoota jeetuma arrabsee dhiisee malaamma naam isiniin kun ammalaa ummattootuma muujizaa hedduu san arku wajjiin deebi'ee dibicha gabbaree miti durattumaa hoo isin wooma jirtan jechuu sanyummaan teessan hundinuu wa idha akhadnaa jechuun yeroo fuune san ammaatis himee yaadadhaa jechuudha wadkuruu jechuun ammaatis rabbiin isaanuma dubbatu jira banuu Israa'elimatti haasa'immaas wa idha akhadnaa jechuun yeroo fuune san yaadadhaa miisaaqakum jechuun aaddii teessan jabduu san yeroo isinirraa fuune abboota teessan sanirraa warafa'anaa jechuun gaafa fuune san qabne san fooqakum jechuun isin gubbaa gaafa qabne axuura jechuun gaara beetal maqdis guddaa kana jabal xuuri seenaa fidee rabbiin akkasi gubbaa kaaya jenne jecha amma duraa subbanne jirra khuduu jechuun qaa'iliina jechuun kan jennu haala taaneen imma maqulu liqawli maazufin khuduu ma ateenakum biquwwatiniin aywa reported speechidha jechi reported irraa gatame jechuudha khuduu qabadhaa jenne ma ateenakum waan isinii kana qabadhaa jenne tawraatii isinii kana biquwwatin jechuun harkatti maradhaatii qabadhaa jenne jechara biquwwatin jechuun humnaan akkuma nabiyyichi keenyaa ummaa aywa maal nuun ja'abdu alayya bin nawaajiz je'eenuudha malaamma aywa sunnaati jetana qarrinfaan akkan sirra jabeessaa sirritti qabaa jechuudha kunis ammala khuzuma ateenaakum biquwwatin waan nuti isinii kana kitaaba isinii kana humnaan qabadhaa jechuun harka lamaanitti maradhaati heeyisaa fi gubbaanis itti amanaa qabadhaa jechuudha wasma'uu jechuun ajaja keenya dhagayama qaaluu jechuun ni jangaafataniif sami'inaa jechuun dhageenye waan ati jette wa'asaynaa jechuun dinne jaan jechuudha amala jechi kun lamaan walitti hin deemu namni tokko sami'inaa je'ee egaa dhageenye yoo jee dinneen booda dhufuu hin qabdu jechuudha sami'inaa jechuun dhageenye wa'asaynaa garuu dinne wa'ushribuu jechuun isaan sunni obaafaman jeen rabbiin fi quluubihimul ijla onneesaanii keessatti al-ijla jechuun hubbal ijli jechuudha al-kalaamu alaas mudaafin jaalala dibicha dhihoo gabbaranii santu qalbii isaanii seene jemmala rabbiin wa'ushribuu ni obaafaman fi quluubihimu qalbii isaanii keessatti al-ijla hubbal ijli jechuudha jaalala dibicha san gabbaruuti obaafaman jechuudha amma jarriya bikufrihim jechuun sababa kufrii isaaniitiif jecha kufrii keessa jira duraanuu ibadaan gubbaarra hojjetantu isaaniif humaan goone jechaadha sababa kufrii isaaniitiif jecha jaalala dibicha sanii obaafamanii achi booda waan kitaabni jiru dhagahuu hin dandeenye qul jeeti ergamaa kiyya jara saniin bi'isa maa ya'murukum bihi iimaanukum wanni iimaanni keessanitti isin ajaju waa fokkate in kuntum mu'miniin yoo mu'mintootuma taatan jechaadha achi olittis maal jela amma falima taqtuluuna anbiyaa allah min qablu dur nabiyyoota rabbii san maaliif gaffixuu turtan in kuntum mu'miniina yoo mu'mintoota taatan amma asitti dhufee isaaniititu iimaana himataa mitiire saniifuu wanti iimaanni keessanitti isin ajaju waa fokkate in kuntum mu'miniin yoo mu'mintootuma taatayya akkasin rabbiin itti dubbate namni dhagayaa rafu inuma nama hirribaan ka'u jaan tafiitirra inuman ka'u laa ni dhagayaa miti calji'eetti dhageeffataa inuma qul ji'ati yaa ergamaa kiyya ammaasis rabbiin kallattii biraatiin itti dhufe jara banuu Israa'el kana jara Yahudaadhaa warra akkasitti if dhaabisan jechaadha nu malee namni lafa kanarra jiru jedhanii baramne isaan qul jedhiini in kaanat lakum yoo isinii taate addaarul aakhiratu jechuun manni aakhiraa sun biitti aakiraadhaa sun indallahi rabbi biratti khaalisatan isinuma qofaaf yoo taate jechaadha isinuma qofa qulqulluu isinuma qofa odoo namni biraan seenne isinummaan qofti achitti jannata seentan yoo taatan jechaadha in kaanat lakum ad-daarul aakhiratu biitti aakhiraatu yoo taate indallahi rabbi biratti khaalisatan qulqulluu yoo taate min duunin naasi yoo isinuma qofaaf malaayyoon ni taate min duunin naasi namni jira hafeetuma isinuma qofaaf ta'uumamte yoo taate fatamannawul mawta du'aaf hawwaame jecha keessan kana laallaati fatamannawul mawta waan inni waan ergamaa alayhi salaatu salaam isaanittiin falmu waan isaaniin qaanye rabbiin fideesuma afaan kaalaamma fatamannawul mawta mee du'aaf hawwaafuno in kuntum saadiqiin yoo warra dhugaa dubbataatan jecha jettan sana keessatti jechaadha jechi kun ammoo
aynitu wanitti isaaniin jaamte isaaniitiitu nahnu abnaa'ullahi wa ahibba'uhu janjan nuti ilmaan rabbiiti ilmaan rabbiitu godhan rabbiin ilmaan hin qabummoo wa ahibba'uhu jechuun nuti jaalalloo rabbiiti jan jechara Allah Allah akkas jennaani qul in kanat lakumud darul akhirah eegatiifumma isin ela eega jaalalloo rabbii taatanii warra jannataa taatan amma fiifi lan yadkhulul jannata illa man kana hudan je'jar yahuda او نصارى جيمو جري كريستانا اكل جاني جري لچوتو جنته في قوناني ربي نسمال جيني مي وان كانان تيستي غودي جيسان سنلا جيچي سان جنسن جيچ دغاتي نتي تيستي غوديتي تنالالي ادبا تيچارا نتي مولفو في ربي ني بيخا ودو بيخو كنا غودي جيچارا ارغم مرغرتي نما يهودا تيمالي نمني بيرا توكولين جنتن سينو جيت يهودان kiristaaninis naman maasi nasaara ta'e malee tokkolleen jannatan seenu je'ee jarri hundinuu eegoorra jannataa godheechi ifbaate mee du'a tanaaf hawwaaji'iin jechara fatamannawul mawta jechuun du'aaf hawwaa in kuntum saadiqiinaan jecha san keessatti warra dhugaa dubbatu taatayya walayyatamannuhu du'a tanaaf hin hawwan abadan jechuun gonkuman hawwan jee rabbiin bimaa qaddamat aydihim waan harki isaanii dabarsiteef jecha waan balleessan beekalaamma waraabeechi waan halkan balleeyseef guyyaa muka oola jedhamu muka keessa deeme gaara bakka namni isan garreechaadha jarri akkasi afaaniin akkana godhatu jiran malee ifdhaatu jiran malee iftuulu jiran malee waan takka akka khayriin qabne ni beekan akka toltuu takka illee hojjetanii lafaan qabne ni beekan wallahu aliimun jechuun rabbiin beekaadha bizzaalimiin warreen lubbuu isaanii miidhan san ni beeka jechuudha wala tajidannahum rabbiin hin ilaamma ummanni kaafirtoota yeroo afaan isaaniitiin haasa'uun akka nama rabbii tokko is godhan jechuu barguutumattu dhuguma mee isaanuma sanuu yeruma sanuu jechuudha ati yoo duutennu maaltu si dhaga'ama jii haasa'isiisee jechaadha wala tajidannahum jechuu wallahi jarakkas dhusan ni garta warra nuti eelaan nama rabbiiti ilmaan rabbiiti jaalalloo rabbiiti warra juusan ni garta jenna ahrasan naas jechuun irra bololoo namaa ta'uu garta alaa hayaatiin jireenya kanarratti namni kasaanii jireenya addunyaa kana fedhuun jiru jemma ala hayaatin jechuun jireenya addunyaa irratti irra bololoo namaa ta'uu garta wa min alladheena ashraku warra rabbitti waaqixxee sanirraa hiise warra jireenya addunyaa kanaaf bololan garta jechaadha namnummaan addunyaa kana gubbaa jiraachuu fedhu ummatoota ahlal kitaab saniifi je jarree mushriktoota kana je jechuun malaa rabbiin wala tajidannahum wallahi ta'ani garta ahrasannaati irra bololoo namaa ta'uu garta alaa hayaatiin jireenya addunyaa kanarratti jechuudha umrii dheerachuu fedhan jechuu barama isaan ومن الذين أشركوا warreen rabbitti waaqixxeessanirraayis irra bololoo namaa warreen ta'an argita yoo laalte jechaadha mushriktoonnis jireenya kana sirriif fedha jechuu karaa malee jira waan ta'eef akkasitti hawwa jechaadha ilmaa gariin maal jee fassare ومن الذين أشركوا jechuun warreen rabbitti waaqixxeessan kanarrallee isaan santu jireenya addunyaa fedha gariin akka jaaniiti jeeqanii jirani yawaddu jechuun ni jaallata ahaduhum tokkoon isaanii inni fedha loo yu'ammaru jiraachifamuu fedha addunyaa kana gubbaa alfa sanatin jechuun bara 1,000 jechaadha amata 1,000 addunyaa kana gubbaa umrii dheereffamee jiraachuu fedha garuu immoo namni amata 1,000 yooniiti jiraate erga duuti boodara jiraate waan toltu jireenya addunyaa loo yu'ammaru jechuun umrii dheereffamuu jaalata alfa sanatin bara 1,000 yaa wamaa huwa jechuun odoon tahin huwaan kun ammaa zamiira sha'aniiti waan isa boodaatu isa hiika ayyu ammaraa kan tuhiikuu deema wamaa huwa jechuun odoon tahin bimuzahzihihi jechuun ka isa fageeysu minal azaab jechuun adaba rabbii sanirraa ka isa fageeysu odoon tahin ayyu ammara jechuun umrii dheereffamuu sun bara kuma addunyaa kana gubbaa jiraachuun oduma azaaba rabbii irraa isaan hin fageeysine akkasitti bara kuma asirra jiraachuu jaallatanii mee duba amata kuma jiraachuun erga dalanuu diriitti heddummeeyse asirra jiraachuun maal faayidaa qabdi erga diliin heddummachuun tadaranuu ibidda jahannam keessa isaan fageessu taate umrii dheerachuun maal gootiifi wanti gootuuf hin jirtu wallahu basiirun rabbii arkaadha bimaa ya'maluuna waan isaan hojjetan ni arkaya akki rabbiin jemmanuu galee naamu maal jeme ayanni kun ergaa cimaa nuu dabarse jechuudha jarri yahudaa yookiin warri banuu israa'el suni
jireenya addunyaa kanarratti nama hundarra bolola qaban jechaadha. Namni tokko isaan keessaa du'uun isaanitti mata cita jechuudha. Dhuguma warri rabbitti waaqixxeessan sunis akkuma isaanii sanii jireenya addunyaa kana fedhan ammaas du'uun fedhan jechuudha. Yookiin hoo warruma rabbitti waaqixxeessan irraa jara kanaatiitu jireenya addunyaa irratti irra bolola qaba jechuudha banu Israa'el. Tokkoon isaanii bara kuma jiraachuu fedha lafa kanarra oduma bara kuma jiraachuun sun ibidda jahannam jalaa isan baafne akkasitti hawwa jechuudha kun bu'aan qabummoo. Wallahu basiirun rabbiin harkaadha bimaa yaamaluuna waan isaan hojjetayya. Qul ji'ati yaa ergamaa kiyya man kaana jechuun namni ta'e aduwwan jechuun diina لجبريل يكون جبريل ملائكة إذن نمني دينة فإنه نزله جبريل نبوس على قلبك قلب أولي تفرتي قرآن خنا نبوس الشرع بإذن الله يكون أجج ربي تنبوس يوكين هيم ربي تنبوس مصدقا لقوم سالتين لما بين يدي يكوان كتاب إسدرا فنجشرا وهدنين كجيل شهالتين وبشرا يكون قمتي سالتين للمؤمنين مؤمن توتا أو مقم مال التجاني جرى يهوداتيتو نبي محمد عليه الصلاة والسلام أفني ما إرجمون هندينو ملاك خيسا نما قرت إسا وجه هريروك أباته وهي إسا فدوك أبا أسمو خسي سبيرا أفسون أينيو جاني غافة أفني جبريل جئني جبريل أدول يهودي جانا مجتتاني جبريل دين يهودا فمو يهودون نبر إسا وجه ولد دين جبريل فداني eegateefu sittin amananii jechuun wanni isaan deeman islaama. Jibriil amma gaa diina godhatan amma isaan sun kan irratti marabbiin Jibriil irraa difeensi godhuuf waan kana gartee wanni jechi kana akkami Jibriiliin jaamaaf rabbiin dubbatee qulji man kaana namni ta'e aduwwan jechuun diina namni ta'e li Jibriil jechuun Jibriiliif namni diina ta'e fa innahu aduwwun lillahi jechara qiroon if danda'an ni gatame yoo isa san jidduu buufte malee walitti hin deemu laamma. فإنه نمتشفون عدو لله يكون ربي في دينما نمني جبريل دينا قدته رب ما نولت دينته هجرة مال الجنان فإنه نزله لا لما لا الخلت الله ما داي إن دايركتلي خرجات مال تودي ربي وجي ولت دينته مالي في وجهته جبريل إرجم ربي تشرا فإنه جبريل سن نزله قرآن سنبوس وانته على قلبك قلبي ذات نبوس وانتهي بإذن الله يجون أجج ربي تنبوس وانتهي إرقسيفو إرقما ربي سنجبون رب ما وجه ولت دينته جسدا مصدقا لقوم سالتين قرآن نتوني لما بين يديه وان إسان درا يجورا كتابة إسان درا بوفمسان لقوم سا وهدن جيشون أكسمك أجيشا وبشرا قمتشيسا للمؤمنين مؤمن توتا قمتشيسا لتي من كان يجون نمني تيبوت متوم مولي عدوا دينا نمنته لله ربي دينا وملائكته ملائكة ربي في دينا ورسله ارجمتوت ربي في نمني دينته وجبريل يجون جبريل في دينا نمنته وميكال يجون ميكائيل في سجرا ميكالان لغة في ميكائيل أكما ميكائيل جام ميكال في جام يجورا ميكال في نمني دينته فإنه عدو لله إنس دين ربي تجرا فإن الله فإنه كافر أما فيتي كيرون بدنديان فإنه كافر جتون إنهم كافر يجورا إلى نمي ربي في زينته ملائكة ساتي في إرجمتوتا ساتي جبريل في ميكال في نمي دينته فإنه كافر جتشرا إنهم كافر فإن الله ولما قالت ربين جنر عدو جتون دينا للكافرين كافر توتهم دماغو دينا جتشرا أنيكم أتشولتيز شرو إبدنداء قدرية توري أسيستيز شرو إبدنداء ما فيس أكسمك قدرية شرا أتشولتي لما أيوة فإنه أدو لله جنة إنسو نمني جبريل الدينة دين مربي تيمني أرمى قدفنا نمو ربي في ملايكوتا إرقمتوتا سا جبريل في ميكائيل في نمني دينة فإنه كافرون نمني كن كافر جشرا فإن الله أدو للكافرين ربين كافر توت موندافو دينا أما دوبا إيجا درا وملائكته جيلا أما أسمتي غرغلي جبريل في ميكائيل قبط ما دبتا إساني تيت ملائكة أمتمو مالك جبريل في ميكائيل دبتا جنان جرقون هما إسان كن رؤساء الملائكة
masootii malaayikotaati dura bu'oota malaayikaati jechaadha. Amma Jibriil faan amiira isaanii jechuudha. Saniifuu amma Jibriilii fi Miikaa'ilis kophatti dubbate kabajaa isaan qaban ibsuudhaaf jecha sadarkaa qabaachuu isaanii ibsuuf jecha malaayikota keessaa kopha baasee dubbate jechaadha. Isaan malaayikaa miti jechuuf hin deemu jaan. Yoo gaafiin akkasii isinitti dhiyaatu ta'e eega malaayikaa jedhe booda Jibriilii fi Miikaa'il kophu dubbatuun maali jette ishaaratan ilaa maalitti afeequufi ilaa idamihimaa jechuudha. Guddina isaan lamaaniitti afeequufi isaan sun malaayikota keessatti iddoo guddoo qabaachuu isaanii argisiisuufi jechuudha. Walaqad anzalnaa jechuun wallaahi dhugumatti ni buufne ilayka gara keetitti ergamaa kiyya ayatin bayyinaatiin keeyyattoota waa hedduu ibsituu taate jechaadha. Bayyinaatiniin ammala agartee dhugaa fi dhara ibsitu jechaadha. Halaalii fi haraamta namaa ibsitu wamaa yakfuru bihaa keeyyattoota sanittiin kafru keeyyattoota san hin mormu illa alfaasiquun jechuun finciltoota malee jechuudha. Namootuma ajaja rabbiirraa fincileetu isa san morme jechaadha. Awa kullamaa qaahaduu ammallee banu Israa'el deebi'e waan ajaa'iba. Awa kullamaa ahaduu si yeruma ahadii seenan hunda ahadan jechuun ahadii seeninsa yeroo dhufanii ahadii seenan hunda nabadahu jechuun ahadii san ni darbaa je. Fariiqun minhum jechuun gareen isaanirraa ta'e ni darbaasa hundaa miti immoo isaan keessaas muumintoonni ni jira jechaadha. Bal aktaruhum laa yu'minuun bara irra hedduun isaanii numan amanne sanaaf akkas hojjetan jechaadha. Iimaanan qabnee saniifi walammaa jaa'ahum yeroo isaanitti dhufu rasuulun jechuun ergamaan min indillaahi rabbi biraa hoggaatti dhufu musaddiquun ergamaan gartee dhugoomsaa ta'e sun musaddiquuniin sifatun li rasuulun jechaadha. Ey wasifuma rasuulu ibsuma rasuula saniiti rasuulun musaddiquun jechuma ergamaan dhugoomsaa ta'e limaamaahum waan isaanii wajji jiru san kan dhugoomsu yaa Tawraatii fi Injiilii isaanii san ni dhugoomsala inni sun yerootti dhufu nabadani darbe fariiqun jechuun garee min alladhiina utul kitaaba warreen kitaaba kennamirraa ta'e sun ni darbe kitaaba Allahi jechuun quraana rabbii ni darbe yaa waraa'a zuhuurihim duuba isaaniitti darbanii irraa garagalan jechaadha. Ka'annahum laa ya'lamuuna jechuun akkuma waan hin beeknetti yookiin hoo kitaaba Allahi kun Tawraatuma isaan keessa jiru sani Injiiluma isaan bira jiru sani jechaadha. Tawraatii zammalaa quraana ganaa dhufuu taa'usan ergamaa ganaa dhufa jiru san itti amanaa je'ee dabarsee hotema jedhu sun daayivarti godhee deeme wangeelinis akkasumatti maasiifi wa ana booda ergamaa ismuhu Ahmadu maqaan isaa Ahmad jedhamu tokko na booda dhufuu ta'a itti amanaa je'ee dabarsee jechaadha. Jira kitaaba isaanii keessa dhaamsi sun dhaamsa guddaa isaanitti dhaamame akkasuma duuba darbanii irraa garagalan ka'annahum laa ya'lamuuna akkuma waan hin beeknetti jechaadha. Garam kutandoo maal jala deemanii wanta isaan jala deeman rabbiin ibsuuf deema wattaba'uu jechuun ni deeman jarri yahudotaa sun jara nasaaraallee yahudaa turraamtuudha lakkumi jarri wattaba'uu ni deeman maatatulu shayaaxiinu waani gartee shayxaanonni qaraatu san jala deeman jechaadha. Maatatlu waan isiin dubbiftu sani ashayaaxiinu jechuun waan shayxaanonni yookiin jinnoonni dubbiftu san alaa mulki Suleymaan zamana mootummaa Suleymaan gadaa nabiyallaahi Suleymaan keessa wanta jinniin qaraatuutu ture wanta shayxaanonni qaraatuutu ture jechaadha. Isaanii karaarra hin jirre saniin shayaaxiina ja'amaani wamaa kafara Suleymaanu Suleymaan falangooni jechaadha. Kafaraan kun siirii waan nama kafarsiisu jecha rabbiin jecha kufriidhaan irra dubbise jaanan mala maatatolu shayaaxiinummaanu siirii sani jechaadha. Kitaabatti darbaniituma siirii jala garagalan jechuudha jiranutti jarri Yahudaa amma Yahudoonni siiriin beekamoodha jechuudha. Wamaa kafara Suleymaanu Suleymaan waa falangoone jechuudha. Isaaniitiitu siirii tana eessarraa fiddan hoggaa jedhaniin kuni bara ilmi nabiyyallaahi Suleymaanii isaatiitiitu addunyaarra nu dhiisee deemee jedhan isaan sababa sanitti rabbiin miti yeruma Suleymaan sanuu warri siirii naanneessu shayxaanota malee shayaaxiinota jinnoota gartee karaarraa dabaltani malee Suleymaanii miti jedhe rabbiin irraa diffeensi godhee irraa deebise jechuudha. Wamaa kafara Suleymaanu Suleymaan waa falangoone falfala san siirii san hin goone walaakinna shayaaxiina kafaruu shayxaanotaatiitu falfala godhe siirii san godhe jechaadha. Akkamitti yu'allimuuna annaasa jechuun shayxaanonni sun
namani barsiisan as-sihra jechuun falfala namani barsiisa yeroo nabiyyi Suleymaan san wamaa unzila jechuun hin buufamne alal malakayni jechuun malaayikota lamaan irratti hin buufamne sihriin sun kunis amma eenyuutiitu sihrii san nabiyyi Suleymaan san fide jennaani Jibriil fi Mikaa'il yaani kana soba kaa'e jirre Yahudota sani rabbiin maal godhe malaayikota lamaan irraa difeensi godhe jechaadha wamaa unzila jechuun hin buufamne alal malakayni malaayikota lamaan Jibriil fi Mikaa'il irratti hin buufamne bibaabila jechuun ayya dhugaadha baabiloonitti ila baabiliyooni iraaq san jechaadha bibaabila jechuun baabiloonitti shayxaanonni sihrii nama barsiisan jechaadha bibaabilaan jaarab yeesarra udeema yu'allimuuna ulisan jechaadha yu'allimuuna naasa sihra falfala nama barsiisan shayxaanonni bibaabila jechuun baabiloonitti jechaadha baabil kun amma gaa iraaq beekamaadha baabiloonii sanitti shayxaanonni sihrii nama barsiisan haaruuta wa maaruuta especially haaruutii fi maaruutiitu sihrii kan nama barsiise jechaadha amma tafsiira kanarratti haaruuta wa maaruutaan eenyu ta'uu deema eeywa waawatti yu'allimuuna san gartee san ibsuu deema jechaadha ergasiifuu duba haaruutii fi maaruutii lama waawattiin ammoo nama danuurratti dubbatamti jarri lamaan kun dhaqee kamit danuurraa bakka bu'uu danda'u ka jennu taate maa fawqal waahidi jam'uun wanni lamaa olii jam'i waawattiin nama lamarratti dubbifamuu dandeessi jennee deebisnaaf jechaadha bakka tanatti mufassirtoonni yaada garaagaraa qabumma sanirraa kan ka'e tokkummaa tafsiirii tokko akkaan amma kana ja'ameeti hiikama gariin ammoo maal jedhanii fassarani wamaa unzila waan buufame san jala deemani wattaba'uu maa tatlu shayaxiinu waan shayxaanonni qaraatu san hordofan san jala deeman wamaa unzila maatiifi waan buufame jala deemani maatana maatan irra geessan alal malakayni malaayikota lamaan irratti waan buufame san bibaabila jechuun baabiloonitti waan isaanirra buufame bibaabila yeroo tana eessatti irra deema unzilatti rarraafamuu deema baabiloonitti waan isaanirra buufame haaruuta wa maaruuta haaruutii fi maaruutii irratti waan buufame jechaadha haaruutii fi maaruutiin waggaa kana maal ta'uu deema malaayikaa ta'uu deeman jechaadha namoonni sihrii godhan lafa tanarra danannaani warri sihrii godhan nabiyyummaa himannaani nabiyyummaa fi sihrii waan taate ummata dabarsiisaa jedhee rabbiin akkasitti haaruutii fi maaruutan erge jechaadha sihrii waan akkanaati nabiyyummaa waan akkanaati jechuuf isaanummaanu maal ta'anii dhufarree bakka ummataaf adda baasuuf jecha dhufaniidhamma waggaa kana amma haaruutii maaruutiin malaayikaa lamaan irraa badala ta'uu deema jechaadha malaayikaan lamaan jira kanaadha tafsiirri bakka sanaa lama lachuutu jira gareen lachuutu deeggartu hedduun lafa jira jechuudha kanammoo kitaabota tafsiiraa irratti baatanii ilaaluu dandeessan jechaadha faamiin namaa wal dhabdi eeyyuu amma yeroo laalte immoo quraanni lachuutu wajjin numa deemammaatiif duba malaayikonni kamit dhufanii sihrii ummata barsiisan yoo fayyaddu taate lakki suni sihrii fi wanta nabiyyummaa wahii ja'amtu san ummata dabarsiisuu dhufan jenna jedhee gareen kuni dubbisan gajjabeeffate jechaadha amma saniifuu gaa namuu akkuma isan mul'atteeni hiike akkuma isaanii kan sanitti lachuutu adda addaan hiikne laaluu qabna malee manuti hundamee jara lachuutu haa barannu jechaadha wamaa yu'allimaani jechuun haaruutii fi maaruutiin kun hin barsiisan min ahadin nam tokkollee hin barsiisani hattaa yaquulaa hanka jedhanitti innamaa nahnu fitnatun nuti mokkoroodha wani dhufneef ammalaa eeywa qormaataaf dhufnee jechaadha fitnatun jechuun nutummaanuu fitina falaa takfur jechuun ati sihriin godhin hoggaa kana haqni garam jira nu fakkaata isa boodara dhufee himu kana hoggaa laalte kontekstuwaalii garee malakeeni haaruutii maaruutii malaayika jiisanii wajji jira haqni hoggaa laalte jechaadha hiisi ilaaliyatu falaa takfur jechuun sihriin godhin silaa shayxaanota ta'anii kana namaan hin jedhan fayata'allamuuna jechuun ni baratan kunula minhumaa jechuun malaayikota lamaan irraa maa yufarriquuna jechuun waan isaan adda baasan beynal mar'i jechuun jidduu abbaa manaatii fi wazawjii jechuun niitii isaa jechuudha amma sihrii irraa wanni jalqaba dhufe haadha manaatii fi abbaa manaa waan adda baasan jechaadha san irraa baratan
san ammoo ogis jarri akkuma fakkeenyaatitti kun waan akkanaafaa jira jedhanii barsiisan isaan achumaan namni itti hafe wamaa hum bidaarriina warri sihirii godhan sun rakkisa oomiti bihi jechuun sihirii isaanii sanis min ahadin nam tokkollee rakkisuu hin danda'an illaa bi'iznillaahi fedhii rabbiitiin malee rabbii waan sayyoo duraan azalitti itti fedhee ture malee namticha san sihiriidhaan kana rakkataayyoo duraan dabarte malee sihiriinumaa nama godhuu hin dandeessu jechaadha. Garuu yoo iznii rabbii keessa jiraatte waan amani goote jechuudha. Wayata'allamuuna ni baratan warri sihirii baratan suni maa yadurruhum wooma isaan rakkisu baratan jechaadha. Walaa yanfa'uhum waan isaanii bu'aan qabne imaana isaaniitti wajjin deemtu laawwanni sun gara kufriitti isaan achi baaftu waan taateefiya. ولقد علموا والله دغمت ورثيري برتن سم بيخني جران لمن استراه جچون نمني خلقنا برته استراون كنت كسوالي تعلم جچويان لمن استراه نمني خلقنا خلته جچرا خلته اذا كان برته ارته في اسمها نوجت فياله ما لو يتاسن ثاني بيخن في الاخره اخره من خلاق قران بريدان يتاسن ثاني جچرا من نصيب جچما arraa bareeda hin qabu namtichi sun warruma jahannam jechuudha baramma namni fala godhu kaafira ta'uun jala muramee jira kun as keessatti wala bi'isa jechuun waa fokkate maa sharuu bihi jechuun wanni isaan itti gurguran sun anfusahum lubbuu isaanii wanni isaan itti gurguran sun waa fokkate jechaadha law kaanuu ya'lamuunaan odoo beekanii jechuun fala barachuu kan baana bara walaw annahum aamanuu la akka namni fala godhu iimaanan qabne rabbiin jala muree nutti hime ولو أنهم آمنوا ورفلا قرنسون أدو أمنني واتقوا أدو رب ذاته لمثوبة جتون غلطة من عند الله رب برائساني ديبت سنتو خير للرئيساني تعالى أمنني إيمانة أبعاء قبطني كذكرى ربي ريودو أن غلط ربين أجرد ديبتو مثوبة جتون ديبتو غلطة جتودا لمثوبة جتون ديبتو من عند الله ربي برائساني ديبتو بدأس ربين إيمانة خنرت إساني كنسان خير للرجال لو كانوا يعلمون odoo beekanii amma walumaa galattu ayanni tuni nama dhibbi sirritti keessa gabbuutanii sirraa laaluu qabdan mee asirratti wanti haasofne tokko jira wanti isin dhibu yoo ka jiraatu ta'e gaafiin takka yoo jiraatte jechuudha maali